lai kan hmu lai hi Baptist headquarter omna lungleya serkon mun ania lai hi Baptist Mizoram Baptist Kaushan office headquarter amun puiber omna ania hei ro sur bang chia nong vio leilam pangte amaro chu borok chu nuom khop maya helai hianin serkon a hianin Baptist mun a hianin helai hianin missionary te hriat tengna oma chulai chu khai pa masa te tiang chi ka tiang ang hun masalama rongbol tu Baptist Kaushan bullo tan tu te tin pubuang le sa pu pa lim te po an lu kami chin chung lampang te kha oma hei kalpain kan an ti deu zor zoranga akim chang lu tuk pon kan ti thei lawanga tun tuma hianin serkona kan kalram chang hlawa an han vlog zoi dona ni chuan so lampang malam so Christian Hospital serkon ani thunga serkon damdoin tia hriatlar kha ania chuan Mizoram Baptist Kaushan and Colonia hemi chimbial a hi chuan damdoin thaber te zinga pakhat ania rongbol tu ten rongbol na angain ti dam rongbol na an tho namun ania ti chuan helai peng hi a peng thuam lai oma hei helai gate kan han thlir lokong helai Baptist headquarter lu na gate ania kan vachok lok don ani chuan solai so kan han vathlir thuk anga chuan helai hi serkon akong peng thuam lai ania helampang namdoin lampang hi ti hian alo lang ta ti chuan damdoin lampang kal hian ram zo tlang lampang a po tha kong hi kan zo kal vek man don lowa tun tu mai chu tlang pui thuak kha kanon ti don ani chuan helai hi serkon kong pui ania koi lampang te kan thlir me kian lunglei kho chung a pan tha chuan ti kona bazar venga kha tiang kan kong pui chuak tha chuan helampang hi chu serkon atanga ka amar lama kan han thlir le hi chuan serkon venga kal tlanga zo tlang te puk pui te ani ai zo lampang kalna lampang ti te pon kan sei thei ome chuan helai hei ke talo oma Baptist Church of Mizoram ti ke ta hian alo in ziaka kan chuak theina kan kan lut le don ani Baptist headquarter mun ani a chuan helai phei hi Kaushan ram vek Baptist Kaushan ram vek alo ni ta mun hin chei fai na nuam em so lai son serkon biak in na oma serkon biak in hitun henan sameka solom chakan phei man lawanga hei a mun te hi moi nia helai mun moi takhi e kan han lakwal vel don ani chuan helai phei hi kan soi tong khan thalak na tan te por rematin Kaushan mi masa pubuang le sap upate tin missionary te hriat rengna mun angkha ania gospel centenary hriat rengna te po oma helai hi hian mun moi taken oma tla hian Baptist headquarter office tu lo ta chanchen tha mitin tan ti ain zia ka helai hian athakop mai chu so lampang a pia lama so school ania Baptist English School BES ania chun athang lampanga son Baptist Higher Secondary School high school le higher secondary school bokani chuan hang lai te hi mai che hostel girls hostel ania thlang lama pokhuanin boys hostel te oma chulom chum kan zukal vekman lawang kan soyang khan tutuma kan non vlog thut in ring lutuk lo te kan nia wangin helai Baptist headquarter mun Baptist English School Kotvel ten ya helai hi Baptist Church of Mizoram headquarter serkon lunglei Mizoram ania lai hi haloin tarkal maya chuan heng hi office te po hei tlai lampang nian bang to e kan lavek man lawang he Baptist headquarter office sit zo pa chhir chuan chhong ni ania a ground floor nen ti chuan a floor hi pan ni awani chuan hei ka thian ten ni helai lo lang ti ka tho pui te when I he karon vlog na chan hi chu lungphun na kan kala cho kan lei lo deu lo kan ti kol lo kan ni chuan helai hi pubuang le sa pa te hun laia bangla bangalon sakhania helai hi pubuang a chen na zok nin ka hria chuan a pia so sap upa chen na nia tuna hian Baptist Kaushan General Secretary GS te AGS te khan an luat thina Assistant General Secretary te khan he
bangla hi pubuang le sa pa te hun laia sak khan ya la ting rega chung furniture te tin achunga a in shrim poi khoi dang lam vak ani lawa angai angin ma hei GS lu zo kania Reverend Dr. H lal thamona na lua hei pubuang te hun laia sak angang sap sak kha alania mun te hi moi khopa tin achunga hianin ngani a chei na ang chi te le in chung shrim asak phung khan khoi dang lam lutuk lawa pubuang te hun lai mi bang an sim te partisan kami pindan bang an chi te kha arum than kat ka sik soi chete chom mai thei chung wel chu alo ni poka helai hi sap upa ina alu zok thin nin ka ria pe zok lak ma sok zok ka pubuang lak pubuang lo ania chon helai hi sap upa quarter ani thunga hi associate general secretary mission nina alwa ania Reverend Arlalin Tluangan alwa hi pubuang le sap upa te khan an lo thina ni ser ko nan lai khan he ko bangla hi an saklai hianin an soi thina kalo hriat ve chonin an sa zo phata lo tu tur kha anin non ve ni nangi ni du thlang ro pubuang le sap upa khan in tia ti khan anin non review ni ome chung te pochu ania he Baptist headquarter office got well kan an fang thuaka video sei tak boni theidon lawa chung vel chu an han ti ko la tlai lam khuwa fur ro tui an tlavetana ro surban a hian ti hianin kan han la kol zoi so Baptist English School bus te awmatin bena kan kalchan lungphun na kan kalawangin motor te po he thanem viau meya in Baptist Goshen lir thei te po ma chung vel chu ania ti hian mun hin nuamin a fai sia outing kan ti me pon han chu ko thon na ta khan anuam em ani chuan solai so Baptist English School kan ti chu alo ni ta solai sonin English medium school Baptist Goshen in nan nei kha oma school that tak ania khi sanalim alim ka ti sanalian alim manilo sanalian te po alo lo oma arpa azir kol thina na chi pa khian chu te chu ne chan chin hi thui tak soi dor gro lo school lar le tak ania Goshen school and col ania lun boka chung vel te chu nia so lai so kan kal pheng kan la zoi anga chung te chu voina non bot sai thei tlang pui chu ni dona chuan hei ruat asur bang lim deuh chawa a mun hi ati fai sur mai a mun duam khop mai Baptist English School Serkon tin kan sei tong khana thlang lama khonin high school le higher secondary school a boka chung te chu ne la hianin engama kan thian te an tho pui te lungphun nan ne wangin an Goshen an school hall an manga ta chuanin roi kan thedon roi the ma ka phur thutin ka ron vlog thutani chung vel te chu ania ti hian hei Baptist English School chu ti hian alan ta ania ti kha kan du tok don nia kan du tok tong ka ti zet na kan sun zom le lokanga helai Baptist English School chu nia ki lai ki san pui awma a chi pak hianin north south east west direction kha an siama chuan indicator ang deuh kha achi pakhen arpalema oma hei mitam takena serkon school kal to thin ho chuan an memories a omve to thin tur an hriat rang tur an mitla te cham to tur ang khania hei Baptist higher ka ti Baptist English School chu helai hi an classroom then ya helai class 7 theng an nei tur ka ngaya chuan helai ha ko ta te po hian hei non nuam em mai ne high school alut no pang chun van nei khap mai kan sen khan ke ni kal ve ngot na chan nei chu lo lungphun na kan kala he school hall hi lungphun nan an ngani an mana wangin rem chang kan han la kan han lakwal ve la tha te hi cho kan ai to a cho ai ma hun ola khan rem chang karon la ni Baptist school hemi English school te hi lung lei le Mizoram chimlama chu school thaper Paul ani ve a chu wang chuan
มีตั้มตักแต่เป็นนักล้มมูดูแล้วกันล้มมวยเราเต้นเรื่องเริ่มจ้าละตากันตะกัวละแล้วก็จู่แต่พอเฮ้ยอาจจะเดี๋ยวเล็กไม่เตี้ยจะกดล้อละป๊บไม่กันเนี้ยให้กันเขียนแต่พออันนี้ไลน์ตัวนั้นนี่กันจบเนี่ยจุดที่อัดตุยโดนเนี่ยกันเนี่ยชิ้นเตียงอัดตุยเมลก็ไม่ให้อาร์ซาเต้บอกซาเต้นี่เมล่ะลูเฟรนช์ฟรายเต้สลัดจีครั้งไล่กันบอกกันเจ้านี่เฮ้ลำพังที่นี่หมุนที่โมยนี่ตัวกันนี่เทียบทลากังอันนั้นไอ้เห็นบูรอกแล้วหมุนที่อันหนัวมีน้ำโมยไฟบ็อกซี่นี่เทียงอังหมุนไฟบ็อกซี่หมุนเลยลีไล่ตะกอมถ้าเทียงสเปซทะลุตะกอมที่นี่ลุงเลยแห่งเซอร์กอนวันนี่นะฮีนี่ก็เสียจุ่มเตจุที่กันหันใส่ด้วยชั้นจุก็ฟันอินน่าเอ็นก็ลงนี่ตาเสละสรการเอ็นก็จุนี่เสละตั้มตะไคร้จนนี่มีมาลเต้นกันจู่เลยมันยังคบปุ๋ยเอาเฮียนินวันกลางเตนะมุนเฟียนเรียลเลยมุนทอลจกกันว่าอย่างเงี้ยกันหุ่นกันว่ามันน่ะตัวรังสี recreation center รังสีที่ space ชัดตักกันมุมมอจงจะคบปุ๋ยเห็นฟังไม่มิโซรัมคบปุ๋ยเขาเฮียงเสียก่อนไอ้เราจนให้ทราวีวันนี้ที่เด็กกันสวยดูอามาเราจะกูรันเฮียนมีในสองจุดหลุนพันโลไม่เทียส่วนนี้หลายที่จนเกิดที่ห้องถือนะว่ารีคุกจีไปจนนี่เราอามาเราจูวันกลางตันเพื่อนห้องเจ้าเวียวอาจารย์จูเกตส่วน security duty ก็เตียงมีเฟลไฟตะกาวันลัวถ้าเทวลาก็ให้เตียงหุ่นมาฟังมันว่าอย่างเงี้ยฝันที่จนพัลเร่งตัวกันง่ายก็ตาจุงเตจุนี่กันตะโกนเจี๊ยมันนี่หมุนที่มวยนั่นหนูแม่มันนี่ตีกันใส่เลยสามมาไงที่คานกันดูตอกตักตัว